Ki khubor ka bate se TV. Ka kam da ka Mahindra Powerol India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet nishai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But shispa % ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Shillong kakot admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but QA ban dip khap mania fila ban call haki niki number. Kariba Youth Federation Western Zone hapo ka jingalam jo president Pak Risha Nongtri lalit pinsngaw hakmat u principal in charge ka Pathar Khama Government Higher Secondary School halog ki bon ki jingduna hapo ka dinga school hadim la yo ikijing u jingnam lagi patba ikijingduna ki bon hapo ka dinga school. Uba Risha Nongtri la pentip hadim laya kendu yo principal in charge atip baga school kedunai kino hikai kinong tre berhadap menta ka badan do principal bepura daya ka balosipet shipo do babu Yunis Umdor ubadai uno hikai kaseng la karpat ru ya ka sarkar bakan shimkya halor ka jinge ka bagi shispa prapungot ki kena school ki bepuli ha class 12 ki hapan syong tengah kuwe ka kamera Harapan kong le ni la lumar ni nomar suami si Malaysia ni la panjang mana pun dia no ni select ni siapa pun kan Malaysia ni dia kan nanti mereka yang hantu kuskul tu nanti look up yang kat luar kan jadi ada nanti kita berperiang Feel lupa. Kalau bag school kami dia ban tercai mo. Hamtam ni ka arts. Kami kami boleh wet boleh gantikan ni di arts. Am sebut pertama sah. Juga ada tercai ni ini nah. Tahu tak? Setelah kita jumpa bisa. Kita poin kebayang mengklik nak pada kamu. Kita yang madam dia CEO. Oh, dia sentang. Apa teh? Bila dia berpakat, asin yang cuma keren kan. Tang bagai government. Supaya yang kikung kada sebin demi. Kamu jimut kan mukli. Kalau ada pipriang mengenal benar-benar prosedur kan. Kemudian penyak gini, ya kan ika kelas gini kena. Mata pun supaya membrum. Ubah sotu udan ubang sotu udan ubang cepet kelas udan senar. Jenjang. Terang memang habai dia kata mentah kalau gua long na am. Nak lem nanti pun charge mungkin. Le dah kaba mo simbono ka senjam kaba wonder apa mo. Terus pin divide di section wise na. Ini ada day shift na, ada di morning day shift na. Orang berkata kan kambang sah. Marwat ekskul ba. Sui ru. Undang cross ya kan, satu mut macam jam, macam siapa pun. Aku lihat di sini, dekat no bentar ya superior ni kan. Selang tamu 10 minit. Kebetulan no dapat bersisi long nak amta. Kebuat sama pi, mo. Tapi ya kata ru berkas sesuatu yang bisa tahap air buat yang tinggi. Lalu ban let shift morning tu kau ay teh tinggi mentah bagi dan screen dan ski kan eleven teh tinggi saat aja enrollment stay cuma asal enrollment ni minta tak mentah tinggi saat aja tinggi zoom saat aja enrollment jadi apa yang kita saat ke respon kuno kini kejimbuan kini laga kamu itu teh habis itu ni ya kan Makanya kan bahas pun mau dapat main senang dengan Kalian juga kalau bertanya sa kesan baru jatuh berusaha mengalami mengalami. Hak aku apa sama Malaysia? Nama tak kebahas mo. Hak bentur lagi ke orang. kali Macam jape. mana kita macam cari Maka kapun yang saya kayak tek itu berkeran ini mana sedang. Maka bakut yang nampak kisi spa andropotang, spa asal pun derta. Mana kinuan sapa mot kena mana television. Mana mot klik ini. Mana mot aja responsibility mo biang kan ki. Mana bukti television ni eru unyo.
nomor percentage ke duna mo Jadi ada kita itu masuk sini, mentakin lecture itu pas sepuluh kali kejuk ke hal itu. Tadi jangan hai. kerja Jadi negeri yang gini kayak gitu dan langsung sekat ini hat. Jadi ya penting ke surga kali ben nomor pakar jadi memperhat itu. nomor sunyon sejak dari senang kendong sunyon dan lihat kita kali kijing ai jumut kali yang dong itu kamri bangi pressure itu kuat mana jumut kan pasal jumut nomor ba kena juni sini bokli defiknya kam ya kata ka foundation jongga lain kulit putih juga mut kaduna apa ni hamba kiduna kumut kum ke kamram jong ngikai kum balik kimi ki pam wah iban pen kai ben kentiu ben kersoi itu jenang start iba mulu malat aku kena jin lo da ba unong hikai undai hat kumut long kendiat kan soi te kan reflect kan kendiat kan soi te kan tan kan lada kai kilom totally you te long kasap ay kan bokling nagalang zongi matagsi layo ni kudu principal ni layo ni keren ru ha ki bobon teli kimat kibangi layo ni keren ru principal te matagsi ha kapor bangi keren ru principal ni layo ru ban keli katu kat ni mo kijing jar ba ka school hi bro ko kamat mar hadin bangi layo ni ka complain ni ka school kalong ba ha ki arteli ki bentah kata kalong hagajing bombyang jungki nong hikai buat kebaar kalong hagajing bomla jungki banpoi haki school nani haka school kata kalong nadu kasini kong hadu si todeng mar ki babun hi kat kong ke complain ke bang nilayo benlum kalong ba kinong hikai kiwan singi baar janmit di kiyo ban hikai tang haka si balang si pale de si thoding pada si ki babun ki nang hikai ki lipai no sela ki jong kisnong sela ki jong giang nomor babun na ki nang hikai hi ki dei ki bana sabar jong padong gathan de lor kata kanong rem kapen jenjar ani kapen sajai ki kena jongi nomor ba kemurchong no kani ke school hapo ke western riboy hi berkoi keritang kani ke school sarkar ke balak ban ai ki jing kersan jiki kena bukli mo badan sekali kathan gendong jongi ki beduk ki beduna kayo kot di nomor kata kadau ke jingkerpat nak liang jongi kolong ba lada kita kinu hikai kimla ban ai ki jing sekri ke bobyang kan ra ki jing ki kena school jong gendong kathan ke jongi di nak liang jongi ngo ban bu ke jingkerpat ngiladap ban yo ban keren principal ru ba kinu hikai kebakiwan menteri kini bersutu dia kepor lade kini bersutu ya kamram lade im dadan kam ba mengi ya bandik penbatai ya bandik kro kejor ki hanrai di mekihi kini bersutu ya kalau jong kamram ke jongki itu ha keju kepor hadin bagi ladap ban yo ban ya tai ban ya mirjumut buat principal kata kalong hak baidai buat ka higher secondary school ka higher secondary school kat kum gijing batai kat kum gijing itu jong principal in charge jong kani ke school kalong ba ha ka class 11 ikena ki berang sudah pas ke matrik ki bawan ban tap ke kelas ke jongki hapo government patakama government high secondary school kala cross hadu kumba sispa prapo ndriu ngut ki kena temai ki bawan ban bu ya ka admission ke jongki te halor kata kanong rem ngilayo ban yakran bu principal kata kalong ba kan siam jing shibun lada an sim kelum langi ki hagju kopor ban batai la ni ban sim ki kelas ki jongki nomor ba ki la cross ya kata ka limit mo nomor kat kum gajing lap ke jongi kata kalong ba kanunu ka classroom la ni kanunu ka benta jong ka kelas kumut ombet ban cross ya ki saupo la ne saupsan ngut ki kena school hagwe ka classroom marbele kerani kata kalong ba kan wanra shibun la ni kan pensuk shibun ki kena school lada nakaliang jongpi pinla ben bate la ne ben pia haki section wise lada pimla ben le haki section wise ru naso ben bu jingkerpat jongpi yapi kalong ba pinle no da ka morning bat ka day shift khanang ba ki khna jongi kinum sab e ka por ga jongki khanang ba ki khna jongi kinyo e ta ki jingmen toy ka ba pura khanang ba ki khna jongi
kinyo si sai kata ke jing sha hikai ka bebit ka bebyang bat ka basai te haju ko por nga so bon karpat ikino hikai jong ka high secondary school ru so bha bo phin sem khia halor kani ka bentan mar balai ha ka bekut hi lada mapi kum kino hikai pimdan ni kata ka jingit kli mo kamut ukana school suken bet ba kalau we jong u kampoi hangno ru nomor balai lada ngi ya shadien hagini ki kendiat teli ki benai lada ngi pai segini ki kendiat sengi ki kendiat benai mo hadin ba ka result matrik lada banmi ti sorry ka result jong ka 12 lada banmi kata ngi syam ba naki babun hi ki kena kilong ba ngim expect bakinwan ha kata ka third division nomor balai ngikran ni kata kalong ba lada ukena hi uyo eta kadan third division kemut umla ban cross ya ke 45 mo 45% kata kalong ba un siam jing kan shano un late what class mo mono ban priang u te shano kalau we jong ukena school pada ubomla ban beteng la ne ban pendap kita ke jing pule kat kum ke jing non kam ke jong u ban pendap kita ke jing pule mono ban siam kita ke jing kit kle atau umdei kinong hikai atau umdei principal ubade ban pek ke school te na pring kita kin tropotam ladang bakla kumba arpo lane lai pongot kidon ki buan third division te ke ka daw ka bapelong ya kita ki kena kat hadu kat tangut ke banwan third division te ya ka daw jong kata na try ki no hikai kitip khamba te nakaliang jongi pat ngiso bu jing kerpat kata kalong ba nangni sekmat kini ki ber khot kimbet su benja hot ya kata ka feel ka pas gimla ban kentat henry bonong hadu arpo lai pungut banwan ka division de kam desu ka bamulu mala we ar to ngila ban priang ya kata de henry de kata ka benta nakaliang jongi so ban banjur ba principal ude ban penon kam hok ya kata ka bor ka jong u ude ban pen i kata ka powar ka jong u kumbala benset bala betai u bon tre kata kam ombo unlong unyang ku ngu la ne unong pendam mi gino ki staff mo kat ka ba maki ki ong kumne kumot hap kumne bet la ki ong maki kumta kumot hap kumta bet kata kamla ban long ke kumu principal pidi ban pek pidi ban kemi ya ka bha kamiat jong school nadu ki kam hikai bat ki bomdei ki ba hikai ru nakaliang jongi so ban banjur ya kani ban khia kani hagbai dei bat ka education department bapin subha ban pek ban yu ilam mo ya ke jinge jing jar jong school na market kum ke jing lap ke jing siam jongi habangi kendu betang si galong ba ngi kendu ya principal ubri tang kum in charge umpadai full fledged principal namar ba ngi tep syai bagani ke school kabala rem bat ke school kabala ai shibun tli ke jing sakri lani ke jing nang jing start ki khna jong dong thain ke jongi kumta na galeng jongi niso bon pun paru ki bor balor ki badi pek abide bat ka education department bapin subha ban bria lani ban pek lani ban phano yo tau full fledged principal nang ba ke jingyat bai arti jong ke school kanlong hagata kelinti ke bi tenat bat ke bondor ke wondar bat kanlong ru ke jingyo nong ke bakrau ye ki kena school bat ya ke school he bro koi hagaju ko por ngaso ban pen pauru hagbai dei bat ka punctuality jong ki staff ki bodon hapo school kata kalong nadu ki teaching staff bat ki non teaching staff nomor balai ki don katuk ne ki kimi ki kapa ki ba ora ki jing ujor kata kalong hagbai dei bat ki nong hikai kumut kim siam la siam mi kata kamram ke jongki ban ong ba kin poe he kapor ka bobyang dan kin don ha kapor ka bobyang kat kum ke jing don kam jongki khana school te habai dei kinon teaching staff de kalong ke jing ujor ka bangiyo kalong ba kinon teaching staff ru kidi bustu la ka jong ke jing ka jong ka kamram ke jongki kata kalong ba kin poe ha office ha kapor ka bobyang bat ba kin mi na office ru ha kapor ka bobyang nomor balai kora jing e sibon la da maki kim don ni kata ke jing long minot ke jongki banwan trei sakakam banwan hakapor bobyang nomor balai teng ki kena lani ki mi ki pa ki bon bandan kam hapo kani ke school ki wan ki snong ki thau ki ba kham jangai na kani ka area school te subu lada kinwan kin poi me ki khat we beje khat ar beje ki mot banit phai no daga kali singi namar ngi sini snong kandong ni jinjar bhai kali tuan habi de kali te lada kita ki batrei ki badi ki non teaching staff kinwan trei kumba khat ar si beje kan sem jinge sibun ya ki kimi ki kepala ne kam tami kena school bakin wan be biang arsin ne laisin namar ba kim borom lang ya kapor ka babiang te jingkerpat jungi galong ba to subha ba pin ya poilam ha kapor ka babiang khnang ba kita ki bawan don kami pi hapo school subu menta kidon ki bakwa banon sem ya kanunu ka certificate mo
lane ya kino ki jingnon kam na po school ki ha ban up epi hadu khan ar si beje kala kata iki nomor boleh ki myo su ban phai ka por ka babyang ban yo da ka kali kamai ka babyang te kata iki ka tor kom kolong ba ndala slam pat bersih ki ha ban su wine da ka kali ban pha libu lane ban sedien no ka kali jono kamot kata kamlong ka bi tanam te nakaliang zui ya kata ru kadi kuwe ka benta ka ba ngikwa ba kamtam kinon teaching staff ru kirwan lam ka por ka babyang khanang ba phin ai ka jing sakri ka ba pura bat ka jing sakri ka babyang ya ki khna school bat ye kino ki ba wan ban kam hapo ka office ka jongpi be ha ju por nakaliang zui ngasngo ban pha ye ka kubor ta kalong ba nakaliang zui ka riboi tradition yin nom song than yin yai budien yin yai wat ikta ki updates ki bai dei ha bai dei bu school mo te nakaliang jongi ngiso ban bu ira ka jing maham ba gila ban lek kanu ka hangno ka surprise visit akino ki school nomor ba ngila thaj man sap ye kita ki jing bombyang kino hikai ki jing bombyang kini ki jing bombyang kitai te de ta kanong rem nakaliang jongi ngiso ban pau sepi kata kalong ba long ready lupa kino ki school ki bodon hapo western riboy Umdi Basnyam Bak Penjasliang Rupa Premium Meghalaya